Banyarwanda banyarwandakazi ntimucikwe muri iki cyumweru kuko Azam Rwanda Premier League yagarutse ku munsi wayo wa gatandatu. Kuri uyu wa kane nyuma yo guhigana match ikarangizwa n'ikirere ruraba rwambikanye hagati ya Kiyovu Sports Club ndetse na Musanze Football Club ku Mumena isaa 9 n'igice. Naho kuwa gatandatu Rayon Sport igomba gushimangira umwanya wa mbere imbere y'ikipe ya Bugesera kuri Regional isaa 9 n'igice. Icyumweru Igisenyi kuri Stade Umuganda hazaca uwambaye hagati ya Etincelle ndetse na Sunrise isaa 9 n'igice. Imikino yose izacaho live kuri Azam TV. Azam TV, twe turi rwabo.